isiZulu njengoba bangasiZulu bengonyama usobhuza bobabili. Ngizokuthatha ithuba leli ngithokoze umphathi ngilambo unamasemula njengoba bekajamela umntazana weLimpopo le kwadlawulane kwakhona uDluso. Ngithokoze ithuba anginikele lona wathi nawe Magodongo unalo ithuba ukuthi ukhulumise ihlanganiso yehlangene entambama namhlanje usekele nawe njengondaba ezitha. Ngithokoza iVets Zulu Society yona esithoma ukwazana unyaka ophelileko ethena yenza umnyanya omhle kangaka nami yangikhumbula nesitshaba sebuhlebizile. Ngithi nangihlezi lapha nobaba ubujabulani ngithi yo into engayibona la ngiyithethe ngiyayi-implementa lapha ebuhlebizile. Kunehholo under construction uma kulonjwa isigida ingoma sizokubiza iVets Zulu Society zokuhlanganyela nathi ikhombisa abantwana ukuthi kwenziwayo. Ngilothise ubaba ukhanyile nabo babakhamba nabo nomntwana Inkosi uThabang yena uthi ujamele isigodlo ukuxhumanisa phakathi kwesigodlo neGauteng uma ngingaphosisa umntwana Inkosi. Uma ngingabizanga ke kuhle igama lakho umntwana Inkosi uzazokuthatha ikomo le kwaNdebele. Yebo ngiyathokoza. Ngilothise wonke-ke umuntu ongaphakathi kwendlu. Ngithokoza ukuba semnyanyeni onjengalo. Nangihlezi lapha ngizwa ubaba ukhuluma ngokuthi umnotho siwuthatha njani siwubisele ezandleni zethu. Ngithi uqinisile in South Africa nefundiso mhlambe siyifunyana ezikweni eliphezulu sifundiswa ukuba ama-consumers more than ama-producers. So i-industrialization kithi yincane khulu. Engikhanukela ukuthi mde sikwenze kufanele njengoba nasiphuma ezikweni lemfundo eziphezulu siqale ukuthi noma isystem mhlambe ingasifeyi senza njani upenetrator senze ukuthi sibe ngaphakathi kwabantu abenza umnotho eSouth Africa. Ngikhuliswa yini uma ngenza i-thesis yami lapha e-UJ ngenze imfundo ze-architect. I'm an architect. Nasi lapha kwaMayimayi kusinikelwa amasayidi amathathu ngikhetha isayidi yakaMayimayi ukuthi ngizobhala ngayo i-thesis yami. Ngikhethiswa yini? Ngikhethiswa ukuthi ukulapha kwendabuko sajikwa umbuso wekoloni ukuthi singakuthathi serious or singazimiseli nasikhuluma ngakho. Ungaqala-ke ukuthi ukulapha kwendabuko kwajugulula kwajanyiselelwa ngobudokotela lobu be-Western kwaqina bona kwayehla-ke izinga lokwelapha. Nikhumbule-ke nalehlako akwehli abanini akwehli labantu abalaphako kwaphela kodwana nelwazi liyathayela ngoba kufika lapha-ke inkolo iba ne-conflict nobunyanga. Ufunyana ukuthi umuntu uzakulahla isiphiwo sakhe se-Afrika athathe ikolo. Ngikhuluma mhlawumbe nge-Christianity kancane. Linengiki ilwazi elikhangelelahleka lapha ngoba nakufanele ungifundise ukuthi silinisa njani izulu kodwa angeke ngikufundise ukuthi ngikuhlanganisa isiphi isihlahla nasiphi isihlahla ukuthunisa izulu. Uba mkhulu ozala ubaba wayelinisa izulu. Abobaba ngokwamukela ikolo balahla yonke imbata kamkhulu. Uma somile lapha asikwazi ukuletha izulu. Iheyili njengoba i-insurance hayi ithi bathi ikhava neheyili isinanja isiwezulu ayesingabethi emzini kabamkhulu ayesivimba ngehla kwamasimu sohlala ngehla kwentaba. Lilwazi abakhamba nalo lelo. Yeke nangilapha kwaMayimayi sathi thina kunabantu abeza ama-mixtures ngendlela engafanele babulala abantu ukuthi imihlahla ziyabulala. Sine-herbal life eyenza ama-millions and billions of rands. Ukulapha kwendabuko lokho. Yingakho-ke sasiqale ukuthi
umayimayi ivet UJ uma zingahlangana zihelebhe le nto lapha leya kwamayimayi kube nama-lab abazokhona ukuprodusa isihlahla benza ama-measurement njengoba-ke sizokhumbula ukuthi amagedla ngesikhuwa ngezwa bathi bababiza ama-pharmacist. Amagedla nalaba abantu abagaya imithi nange bathole ithuba bahlanganise ilwazi leli lapha kwamayimayi bahlanganise lesikolo nelebhu kukhule singakwenza ngoba namhlanje basithengisela i-alu lesikhule itshalwe ngasesibayeni sivuke ekuseni siyile limali libhodlelo le-alu i-300 yeke kufanele-ke lo mnotho nasikhuluma ngawo ngokulapha lokhu kwendabuko sikupromote. Ngizokhuluma ngokudla okuphilisayo for ukuthi singakhambi ungathi uma uthatha 40 njengoba esikhuwa sithi life begins at 40 ungathi uma uthatha 40 kube idini libuhlungu ihloko ibuhlungu une-high blood uneshukela. It's because ukudla esikudlayo akukho right. Sifuna i-organic food ibuye full time ekhaya. Okunye besikwenzile last month besine-food garden